ba protocole baza munamye hari gihe rero usanga umutama ariko aravuga amajambo mu rubanza ariko urabizi ko mikro utegeza kugira subiriza umbwiye Kigingi disiwe ngo iri mu rubanza rwo mu Burundi ngo kuma hamwe nako uzotaha uzora Biligi ende yavuze stock akore muri stock nuko yari umuntu yazibiye kwibarabara bagire dusabe agenda atanga inzira allo ibintu biraryoshe nabona abavyeyi mama bari ngaha mama bari kazi bikomera amashi cyane wow je nafse mama wanje nicyo bituma nama ntiteka umuvyeyi ahantu hose ari ariko abo mama barundi kazi nibo bantu baba mama ba mbere banjohera cyane bafise imvugo zibiri zitandukanye muramaze kubibona mama barundi kazi niyo mu mama ashobora kuburya ari mu rubanza ukunge navuga mwiza gatebe nafse gatebe mwiza gatebe iyo muje muri vacances muje muri mariage y'umukobwa yitwa Gladiela agira mariage n'umutipe yitwa Biligi akenshi abo mama bacu baba bari mu manza bakagira gutya ngo yo niyo bakinyibuka ntuze niba mu Biligi yego era bacarakuze yo kiraberewe no kurya kanzu benshi bavuye ino bambaye umuhombe umenewe ha hanyuma la mama bamaze guca ko kumwe n'ibiguru ari byiza ntuze Gladiela canyibuka ni mama Kigingi cha ashise muhira kwa telefone hewe tuvuye mu rubanza kwa Gaspar Abakobwa muri baje baduheneye bari uduhenere turiye kugirwa bakora amasoro mu wacu nuko ndabona batama reka mvuge n'abantu b'abatama igihe ndonka visa yari nabivuze ko yari ya 14 ni kubera iki abatama iyo bari korondera visa yo kuza ngaha bibaza yuko bashijemo ingwara baronka visa iyo ni phénomène numvise maze gucaja monsieur vous allez où je vais rendre visite à ma fille elle étudie à Lille et puis je vais voir un docteur il y a il est là je quand même n'amaso quand même ndagwaye quand même Désolé messieurs, il y a pas eu de gars non bakomera bashobatama bacu ndabakunda cyane abajene muriho mumeze neza wow Buruseli nakunze cyane ni igihugu ciza cyubahiriza n'ibikoko ahantu mba nashiye icle icle n'ahantu n'abatama y'imijegere bagenda bose babikana imijegere n'agahantu wabehe ikintu urabona abatama baryoherwa imbwa ziriko zirakina basohora imbwa bose baratera abantu kirazira abatama basohora kuko bishimira n'ingaha yewe original allo nashyize imbwa rero n'ahantu hari propre n'ahantu hameze neza kuko n'amashyi abantu bateguye evenement bakomeye make cyane rero barashoboye bameze neza barantumye ko hanyuma barandihira ndaje ariko bandihira Ethiopia narahoyereye ayo nibisaje ibikuru sinashitse bakomera bashyi cyane akiwacu event twarahereye mu bakure icyo bikoze mu bakure n'agantu na mungu hanyuma ejo bararwaye muri metro ariko metro ziratandukanye na bisi za Gasenyi ya nta muntu n'umuhagamagara ariko umuntu twari kumwe yitwa Doriana mushimire cyane ariko arasigura bijya bintu ndababaze kubishuri nabimenye umunsi umwe mu bizakige keke ndetse ndakubesha biroroshe trop era hariho Elizabeth akabaho na Simonis kuba abaje Simonis urafata B12 cyangwa 62 ubashwe Erasme ngo Louisa nabonye hariho bana ugakigira ngo bize abashimara kanuzeya
mchangano. Ukauta yumizemo birarangiye. Mwikomera amashi, mwikomera amashi. Hermanose turagiyera. Niyumvima. Sinakubesha nariye gusangira n'abagenzi nzi yuko nza kuronka kanya ariko byahireye mu buzima. Hanyuma rero kinyohera nuko abantu babino ndabuje birosha n'abazungu baratwajije. Wa mrundi kazi yari karantemereza ngo ego ngo biroroshe twongo ariko attendez ndabona yuko kigiye gutanga pereke. Kigi nacho abihora bigora denetwa bigora Kigi twagiye mu kandi gasanzwe ko kigenda mama none bizohera ari iswara. Allo umeze neza ndagiye rwose n'ubundi banayagirirwa uyu mutama yitwa Kizito akwiye umufotografe nikabona amashishane umugrafe yego abanyakabondo muriho mugire mutaye kuko haramaye ko mukabondo nta muntu agisigaye n'ibizu bigangaraye yego bimeze abantu bo mwicaye barahari jamais wow jamais niyo quartier yonyine. Allo jamais mubo urunani jamais niyo quartier yonyine amazu aregeranye ku buryo umuntu abari mu rubaraza akagira sante mu rundi rubaraza kibarabara rindi harimo n'ibirengane jamais niyo quartier yonyine imiduga igashaka gura n'ibiri ati ntabwo utanze munsi biri macangenge seya zagena kurahurira ya cyane ngero. Allo jamais nayikunda cyane abantu bijere nakunda rwose. Wow yaryoshe cyane meze neza naguze champagne. Wow je nakunda champagne nabizi kuri nakunda champagne vraiment ariko ndayinywa gake vraiment ari abagenzi bampaye ambassade ntabwo nsomya Ibirundi bigoye mu majana 6 inyuma bashoramari je mutamawe bame protokole ubahize yego protokole izini. Allo agashapanye n'akantu keza cyane mugakunde n'akantu keza mugakanywa mardi gusa nakayoga keza nakayoga karuhura cyane. Dusaba slay queen bashasha mu Burundi makomera amashi. Aba slay queen mu Burundi barisa nibo bantu iyo bari koragira kujya kuri slay ahena bagira wa hewe kababa zinagiye muri toilette duhurira narakuje gusura ku telefone aho ngirika urufunguzo rwa magaze ndavuze ku meza hejuru utore imusi iharage irobo y'umuceri bayi merci komera amashi aba slay queen mu Burundi. Wow yaryoshe mbona abantu benshi tuzinanye n'abantu bavukiye ari abantu bavukiye no ngaha abantu bizino kilometre pakawete kilometre duza turabe abantu bizeye se musinzira no badugije amaboko yo ewe turishiye mana yawe yabonye abandi bana bagiye mu mashure amaze kuyatangura none ubu Sera matutina abantu bize kuri PJP Munyakabiga epa Athénée école française hewe urataha wagiye utanisha umwaka wa nyuma école internationale. Wow ide aho ni Risebukeye yo ari wacu mugegere mu mugongo
abanyamugongo twaranyuze dusakaza amabati n'amategura amazi ya rusengo yaradutwaye abanyamugongo twaranyuze amashyi menshi cyane abantu mbona bari ngaha bavuye hariya bukeye imwaro indozeya bagashobora eforo Bujumbura baza muri Belgique twebwe abantu b'Ibujumbura tukiri hari bamukurikiza aho tubasha baragize exode baje bakiri Bujumbura twebwe b'Ibujumbura naje katutse mu Bubiligi aho Bubiligi nawe ngire guca mudare mbinguni w'ijuru murakuza Imana ngaho mu Bubiligi murasenga nasengeye ahantu henshi hatandukanye Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya nuko abakristo tugire gutya abakatolika mugire gutya niba n'abantu basengeye kuri katedrale abantu basengeye kuri vivante rero basengeye hose nuzi turi mu kwete gatamba usulima mazunguruka tendema amba hey nukuvuga dimanche mugiye ari cha sasa hivi Korano mukama ilo spectacle niledikie upadiri rubacha anaitwa padiri Nabona ndazi video zo mushikira niwe yakunda kutubwira ati abarundi mwaracumuye umubanyi akunda ibya mugenzi we mukuramukanya amahoro ya Kristo giro mwicaranye uturi igisambo tumukomera amashyi mubaha cyane abantu bo kuri Saint Joseph hariya mu Ngagara murahari mutamara uragaragaza muramuzi nawe nyine ndamukunda cyane ariko mu Ngagara rero niho hantu hambere hari abantu bakunda gusenga ariko padiri aba azi iswari zabo iyo bariko baratanga imperezwa padiri aba abiza Yokomeye yaravuze urashaka umuntu iyo kazi wambaye ndetse n'umuntu okafe yacu abantu ba okafe abajene ba okafe n'abantu biyerekana ahantu hose bagiye barakerebutse barishaka sibyo abantu ba okafe nibo bajene ba mbere batangiye kujya kudraga ikiri ariko uri okafe uzuramenya uyu yabona ikiri okay bosi na imene peuga okay sinzi warone ubundi jewe narigeze kujya kurondera umukobwa tutari kuri imwe bimeze gutya urashika abari mutamarika na France 24 n'ibyo bite charge no wamubonye Christelle bakoze imana so yitwa nde Tama wanje yitwa Bucumi. Bucumi, attendez Bucumi. Uyu abaye ambassadeur à Bruxelles. Oya. Ok. Attendez Bucumi. Attaché militaire mu Bushinwa. Merci. Ok. Mwongeresha umujene umutamba w'ikiri nashaka kwibaza ko ubuye aho navuze Bucumi je vois Bucumi le directeur wa Ginezo umutamba wanje yari umusoda il fallait le dire à moi c'est Bucumi le colonel umutamba wanje ni adjudant chef Umbiriza Christelle sora umugenzi wa mujya kubera hanze kuko turageze mu makuru akomeye sora mugende kurubaraza mugende kuru ajidaje mugara
ariko abashyira mu kagari nibo mbere barinda baragenda kiriro bameze gutyaye abantu bari nibo baje nibo nyine bagira spectacle batazi amaparole abantu bari yo ho 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 kuri sosiyete abantu bari yo ho abantu bari yo ho bakomera amashyi yo kafe ndayikunda wow amashyi menshi cyane allo ndabona muzika zuwari cyane abantu b'inshuti zanjye cyane madamu yego abadamu beza je nagira abatera inkuru ndavibutse mbonye umudamu nibutse hari abadamu bava yari umudamu yaravuye mu Biligi yaravuye muri Canada aranyiruganiza nawe ngo je turajyana namubwiye nje turajyana nari umukameramani hari abamama ngaha iyo mugize mariage ibintu byose babiteguye nivyo hanyuma je ndaheza gufilma ngiye gutora isahani nawe urimo mama nyaruganiza ndikamaze protocol ariko ni kubera bitonze hari iwacu naho byose byabanje gucangana yego umusiti yitamwo umurovyi ari urenganya akagira gutya akagira iforo voilà ndakunda abantu bafungura muri show apeti boss apeti mutaha ariko ntabwo ngabanye mutaha urazi kugira uzurabe umuntu aciye ubwenge uzokwige ugende urabe muri dushe ukungere yoga umuntu aciye ubwenge umukobwa ahera ngaha ariko abantu bashize imbere ndabahera ngaha niko bimeze cyane wow biraryoshye cyane bonsoir aba n'abarundi bose umurundi sasa unavana jinete mungu na njoro au rambona quand même fali ipupa tika la merveille maman congolaise papa burundais Chibe piano respect papa respect beaucoup tanginzira harabacherewe inzira lingana okay biraryoshye cyane tubona zigirwa rero ko nababwira inkuru ni nyinshi nabonye abakobwa batamba mwikomera amashyi gutamba neza cyane groupe ya Yaratwengesheje ikirezi mukoma amashyi cyane Dani Pagije rouge ndakwibutse Pagije rouge ako bari kwita Pagije rouge nakabari abatamba bacu bo kumutangazide banyoye imyaka myinshi hanyuma iminsi yose binjira mu kabari batambuka neza fenomene mu gutaha bagira buke ndavuga ibyo n'abantu mu mbabarire ngo mbega kumengo mwagumutse gatuze je peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici kandi rero uko imyaka igenda muze murira biyo muriko murakura papa arabakunda papa akabakunda akabazanira jambo fromage mugakwiza 12 ans akagenda arabazanira utuntu hari igihe rero mumaze gutamatanga gusaza gutya buke buke iyo atashe nanakimazana aho mundaba mujakomfa mujakomfuwa wamehindiri naho ngiye ndashaka mushaka ibintu ibyo ni iki biraryoshye cyane biraryoshye rwose wow Bruxelles nariko ndavuga Fizo mu kanya gaheze Fizo yarateye imbere cyane mukomera amashyi Fizo narabonye show yiwe integralité Fizo ndamwibuka cyane agitangura Fizo n'umuntu yaririmba ameze gutya akaririmba Irengomba zigiti mbazi nyoni baze kurona siza kiriho akagira amajeste ariko aje mu Biligi aje mu Biligi yarahindutse bamuhaye amahera byose bimwe ngaha sangwe rukundo nimusope iyo nabuze nanse narima gusopa Fizo zokurajya Fizo baby yabyushe cyane Fizo we aka kanya mu Biligi ariko ama message rero ayigengira nabi Fizo ugiki ya Et vraiment, juste pour vous dire que le show est
ni kubera iki mu gutangura kwinforma abantu bisize abarundi bose bavuga ngo hello hello guys, juste pour vous dire que en français ikabikira ngaho juste pour vous dire que diviso hello hello guys, juste pour vous dire que Kigingi ariko arakubita show aha hantu hazi izina mukomera amashyi cyane. Mbega mwari muzi yuko nagize mariage? None ko mutamperisise? Applaudissez! Kimwe kubwira mariage bidaryoshe. Kubasha mwana tumaze imasha. Hari abantu batagira mariage? Usorera abantu. Nagize mariage. Wow. Bise umugore wanjye ni munini, madamu wanjye birabyibushe. Abantu babyibushe bikomera amashyi. Ariko mwibuke yuko muzotugora kubatwara kwa muganga. Bise ikigore kibyibushe. Umugore wanjye namukeneye kwaza muri salon 14h, ndamuhamagara 11h. Oui, chérie. Il est alone, hein? Abagore ariko bose ni bamwe, abagore baritaho utuntu. Umugore wanje nagiye nuguruye yashize valise ikle dugurura sanga agapapuro kari hejuru gasoma Kigingi ibi bintu ntubike mu bubiri. Ishati zimwe, ipantaro zitatu, udusenge tubiri. Ndabizi ibyo mwibaza, inkoko 9. Se nyinshi uzigana. Abadamu ndabakunda cyane, abadamu ni intore rwose. Ugamije rero na kumuvyeyi wanje, ubu ndabona kuri madamu wanje. Umuntu afise umudamu amukunda, amukomera amashyi bicaranye, amuraba ati komera amashyi mufasoni, abantu bari mariye. Biraryoshe cyane. Ariko le seul problème y'abadamu turabakunda ariko ingorane imwe. Aho mwitaho muza kutubwira tuzakenewe. Sibyo? Mutugabanye. Chérie, ndaguhe iya dernière. Iya nyuma. Ugwara uracitse. Natwe abagabo turi ibintu by'ibidunda twemera ngo aka kanya gashero heruka muri pedicure. Nacho bitubwiye yushaka cike yose biratwa. Charangitse madamu wanje. Muri komera amashyi cyane biraryoshe. Amahoro mugiye, amahoro cyane. Abavyeyi bandeze muri quartier. Ndabakunda cyane, abamama bandeze muri quartier. Muribuka yuko muri sha quartier hama hari umumama aza kubwira mama wawe ibyo yabonye muri quartier. Muramuvise wese? Muramuvise? Yagira gucyaye hewe tutaje mu misa. Hewe padiri yasiguye neza. Hanyuma rero ndiko ndaza gucacamura n'aba bahungu bawe yo barakuze hewe. Baranywa inzoga. Asha. Kandi rero baranagira na sante rero. Umwe mukuru wewe nabonye azi no kunywa n'agatabi yuze. Erega arazi no gukura kumunyota. Aba mama wacu nabo kugira ntibagusarisha bacagira ati yarakuze basha. Hajya ngarahevye barakuze. Acha muherekeza akamushikana sawa rero wakoze. Muri he. Mwabipfugwe. Bagomera amashini kujya bagiye n'ijisho baraturabira. Bagiye bararaba, bagiye baragira guca. Biraryoshe cyane. Nibutse n'umuvyeyi wanje iyo badutumye umuvyeyi hari gihe badusumye umuvyeyi mama we wanje yaje cyo kumwe na papa. Murabizi umumere arafise kungene abari azinanye namwigisha. Leo kadi yagize ikona. Yagize urumva nabasanze mu mwonga munahamba oga. Ivyo bintu ni inkoni. Ariko umutambi yaje rero bati je pense pas. C'est pas mon fils. C'est pas bon. Moi
abantu bose ingingo gatuze barigirishije barahoze barahoze cyane. Wow, hariho abantu bavuye muri Suède, abantu bavuye muri Suède mugiye gufata abashimire, abantu bavuye Suède, abantu bavuye abantu bavuye Anvers. Wow, abantu bavuye Liège, abantu bavuye Namur, abantu bavuye mu Bufaransa. Wow, bavuye France, bakomera amashami bavuye France. Dore ko mugumana atembera munyane n'abandi barokwana bagize allez, Biligi mon gars pour bien qu'il nous mette sur le qui toi où t'es bien qui toi il est super Antonio Antonio Cameroun, applaudissez pour le Cameroun. Era narizi mu Burundi niho habituye u Cameroun respect. Respect. Cameroun vraiment respect. Muzaba ntunyegere mu gusohoka. Ngejeje kubwira umuntu atumva ibyari byo. Il est Camerounais. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Yaoundé ou Douala? Douala. Douala ni Bilimani, deuxième ville, Bilimani. Tu es paysan avec Douala. Waouh, biraryoshe cyane. Hari n'abantu bavuye muri Canada. Murabyemera? Baje kuraba show yanjye amashimezi ku bantu bavuye Canada. Waguriye mukomera amashi. Wow. Biraje piso, harmonia yavuye Canada rero ira. Avuye Inde. Autriche. Hamwe na Genurukire. Wow. Biraryoshe. C'est bon.